Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa kũhũra njeki ikundi itiganĩte mwena wa Mathira, atongoria a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza mathiĩte na mbere na kunyũrũria atongoria arĩa makoretwo makĩruta thirikari mahĩtia makĩria nĩ ũndũ wa mĩbango ĩrĩa thirikari ĩrathiĩ na mbere na gũkinyanĩria kũrĩ mũingĩ. Wangapi wanasema tufanye? Matongoreti nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Ichung'wa hamwe na kĩhĩri kĩa ambunge maugĩte thirikari ya Kenya Kwanza ndĩrĩ hĩndĩ ĩrĩkuruhania na ũteti mbere ya ĩtungatĩire mũingĩ wa bũrũri. Soko zenye tuliwaambia hatukuwa tujenge masoko for the sake of building markets. It is so that what we promised watu wa Kenya. Tugoka tunyitire andu aitu mone kirega tumema tuthure nekere tumathura thirikari eno nikeu gya kunyitanagirira na inywe rucio mugatwira na mwe ucio ungi. Sasa anaongea huko kwa kona, hawa watu hawafai kwenda hapo, hawafai kusaidia wale. Mimi nataka niwaombe watu wa Mathira, tufanye kazi pamoja, tuungane, tuache ukabila, tupendane. Inueni huyu wa Mumbi apate netwa kubwa, alete wageni wengine. Atongoria makiuga maciaro maria monekete ni hamwe na marihi mega ma kahũa iria o hamwe na tabarĩra ya waki wa nyumba cia raithi. SHA tunaona inafanya kazi. Yale matatizo kidogo yapo tutayarekebisha ndiposa nyinyi muweze kusaidika. SHA, I am sure kuna watu wako hapa wameenda hospitalini na wamesaidiwa na SHA. Ni kweli ama ni uongo? Wewe mwenyewe jiangalie mwenyewe. Hiyo ndio kazi mliuliza William Ruto awafanyie. Hakuna mahali Kenya, sio hapa tu Mathira. Ukienda hapa jirani yetu Embu na Kirinyaga, kuna factories wamelipwa 151, wengine 147, some 130. There is nowhere in Kenya where the price of coffee now is not above 100 shillings, up to 150 shillings, up from 70 shillings only 2 years ago. Arohitia kĩhũramuka arĩa maramwĩra mũtikaingĩre SHA, gũtirĩ mũmbunge, MCA, mwarimũ kana mũborithi wĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya atakarogwo rungu rwa SHA. Ndũkaneterere gwĩtana harambĩ gwaku. Oho atongoria aya makiuga matiharĩirie kũingĩra kĩama kĩngĩ tiga ngwatanĩro ya Kenya Kwanza, makĩoneka kwagĩra kĩene kĩama kĩrĩa gĩtanyĩtwo kũrugũrio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua. Nini moja, si ndio? Na anaitwa nani? Na mbunge wenu anaitwa nani? Kwani kesho kuna siasa zinakuja, si ni 2027? Na sasa watu wa Mathira niwaulize, mnataka kazi ama mnataka siasa? Hatuwezi kama sisi watu wa mlima. Muda mwingi sana tumekaa hapa tukindanganywa sijui nini. Sisi ni wa Kenya kama wale wengine. Na siwezi kuingia kwa safina ambayo itatuacha watu wa Mount Kenya nyuma. Ama mnataka tuache nyuma? Mnataka tuache nyuma? Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theũri wa Mbogo.